Ingino manatili kaya kayo man. at kekan timurin. Pamipasya king maya pabalita at pangkang San Marcos. Ligaya keka o ginu. Lepitan de Jesus ding pariseo ang poding mapila na eskriba at menibatan Jerusalem. Apang singanda ding mapilan karing kayang alagad mamangan la ela menos gamat. Ing buri na sabihan iti ela menos gamat antimo ing pamanos tang tuturo ding pariseo. Uling tutukyan da ring pariseo at antimurin ding kerakalan karing Hudyo ing tiru tinggap da karing karelang pipumpunan. Ela mamangan hanggang ela menos gamat hanggang siku. At ela naman napangan ning nanumang mesali king palengki nung era pa mo inosity. At dakal na pang aliwang tuntunan at tinggap da. Halimbawa, ing makatuda pamanos karing tasa, kuran, kalderang, tangsu, at pagkeran. Uli na niti, kitang da kang Jesus ding pariseo ang ponding eskriba. Bakit sa salangsangan da ring kaya kang alagad ing turu di kaya katamong pipumpunan? Mamangan lang mo na manos gamat. Nga nang may kibat Jesus karela, tinud ingula ng Isayas tungkol kaya kayo. Magbanal-banalan kayo anti mo yung sinulat na. Ding taong deti nga na ning Diyos, parang alanda dako karing karelang labi, dapat marayula kako ding pusura. Alang kabaldugan kako ing pamanyambara. Uling ding kautusan agagawang gawang tao tuturudala antimowari deti King Diyos la. At sinabi na pang Jesus, lileleyo ing kautusan na ning Diyos at tutuparan nyo ing kautusan na ring tao. Inaus na lang pasibayong Jesus ning dakalataw at nga nakrela, ikayungan makiramdam kayo kanako at tingiran nyo. Aliwa ing lulog king asbuk na ning tao ing makarinat keya nunay tang luluwal king asbuk na. Uling ketang manibatan king puso da karin magmulaing marok apa kay sipan. Yan ing mitutulak kaya bandapat bagay mga rawak pamanako pakamate makipangatawan kasakiman at pamanyapat king mialiwang bagay matulid ing pamamarait ing manawang ing dirya ing pamanyirang puri, ing ketasan, ing kamangmangan, ing sablang karoka na iti manibatan king puso ning tao, at iyang makarinat kaya. Kapatad, ing maya pabalita ning kaya katang kaligtasan. Kapuryan keka o Kristo. Kilagyo ning pampuan ng anak ning Banal na Espiritu. Maya payabak po kaya kayo nga. Aduan na ako pong ang Domingong masakit. Tagmo muna ang Domingo, may hospital ko po Lunes hanggang Biyernes. Kaya ba't Biyernes minuli ko Florida. Kaya ba't migbalik ko keti pero balik-balik po yung ka na akong kuku. At nang kay mag-chill ko pa na yung bengi. Pero bagya-bagya magbalik na po. Ngayon Domingo, duwala ring misa ko. Ngayon nga bakang po pupot ang 6:30. Kareta po nga duwang misa. Pepapalit ko. Ang po na bengi, pepapalit ko naman po. Sabihan ng doktor, bagyan-bagyan ako po. Panta later on, I could go back to the full ministry, service to our community. Salamat po ka rin migbisita ka na ako kayong hospital. Dahil may nga di. Dahil nga liwas sinopan da ako po ka rin panulo ko. Kapatid, kaya katamo pong ebanghelyo ngayon, tungkol niya kayong kalinisan. Kasi mengan la rening disipulo ng Kristo, ela menos gamat. Wapi naman. Ing basic tuturuta mo kareng anak, I have two hands, the left and the right. Hold them apart, so clean and bright. Dapat malinis tamo. Aba kamaranon, impya ka mo muna tanggagawan, linisan tayong kaya katawan. Makanyan mo naman, lalo na rin Pilipino rin Kapampangan, mo misan. Pati potang gat panapon, potang mapahali, potang bayo matudtud.
impa maglinis keng bale. Impa maglinis keng kaya katamong poder neng kay kulang niya pa yung patingapon kaya impa maglinis. Nyari nga liwa, magsisila po ang pekadagul dorem baleda. Ba't matuwa na la? Ba't sabihan ta? Pekadagul mi yung balemi, ngayon matuwa na kami, lano rin nga anak mi. Kulang niya pa yung patingapon maglinis bale. Pero kailangan po ito, pa maglinis. At bali po, potang meto ngayon anak, malinis siya. Potang minagkomong meto ngayon anak, grade 1 niya, grade 1. Ane kalinis, ane kabanglo. Nino po yung masasalamin kaya tang kalinisan ng anak? Yung anak malinis siya? Kanino? Potang may nakit ka anak ka malinis, nino yung sasalamin ng anak ka malinis? Yung pamilya na, yung pengari. Niya potang may nakit kang metong anak malinis, mabanglo, ang giyang pang pula-pulay, at inyang salupil gulot, akakit me, disentiya pamamiblas, ang giyang ila makwalta, akit me, the care behind the cleanliness. Ikit po ita? It reflects a good family. Karin pa mo. Ang pisasabihan, makwalta ka, kalulo. How you take good care of the young reflects how we make ourselves clean. Makanyan mo naman po kayong komunidad. Potang malinis yung komunidad tamo. Sa salamin yung pangatao tamo. Sasabihan ko po kang Noy, ang po pa kang Gilbert, ang po kang Cherina, ang magobrak po kayong kumbento. Eya kaya katamo yung kumbento ngayon eya kaya katamo yung pisamban. Dapat pakalinisan tayo. Mga karine po, tating datang nga bisita ka ba't marinat siya yung pisamban? Marinat siya kaya katamong kumbento. Pati siyar, pakalinis yun lang ako. Uling din tao, lalon din kaya katamong kalidad, din pangatao. Alim mo itang nung nangakakit ng makairap tamo. Nung nano'y makasalikot, ustuya po ita. Sometimes when we clean, but we do not clean under the rug. Baliyo po ita under the rug. Tanang kayo ng anak mamalis la ka ba't isa likod ding dinat keng sulok-sulok. Neng kayo malinis itang makasalikot. Ne? Malinis ang nakakita mo, pero neng kayo itang makasalikot yung malinis. Pero siguro masanting mo naman ito. Nyantang itatang ko po, sobra ay kalinis, kikyak kaya kanitan, tang mag-aral kami. Biro mo po itatang ko, daig na pa'y makpo, ta maglinis siya. Nyakikyak kaya po summer, kaya miluwal maglinis kami bale. Ko po manwala ka niya, hanggang kayong kisami, lulub kami, kukuskusan miya. Sabihan ng tatang ko, dapat yung kisami, malinis yan, ano? Yang babalendren, dagis yan, ang po parang miyaliwang insekto, ano? Lulub kaya po, lalaki kami, kukuskusan miya, kaya kaming kisami. Siguro, itang kalinisan na ita, lalo na yung kaya katamong pangatao. Anya po kim pisamban, pasalamat ko, balipot, malinis siya yung pisamban tamo. Naman uli na ng sakristan tamo, napuwag yun, dungya mo. At tamo pong mag-assign kayo ni service, si Nanti. Mag-assign niya po, kimbalang party na ni kaya katang pisamban, at pong organisasyon in charge. Timo kaya ni kilong pisamban, din maglinis po ngayon, rin, mag-assign, din companions. Akityo po kenis, ahaba kamaranon. Sabado kay badang megsumba. Banatan dia po ini. Maglinis na po ken. Talagang mag floor wax na po pong panguskusan daw po dahil luklukan. Po tangating mesira ka rin kaya kayong pamepe, palitan dala. Sasamasan da po. Kay ba't ating aparti la pa po rin makayasain kayong altar. Aparti pa yung makayasain kayong lamesa. Aparti la po rin makayasain ka rin miyaliwang organisasyon kayong babo kaya kaya kapampangan choir hata kaya ning gulot. Den Comlec yata ngayon, kaya talang babo. Den CWL, kaya nilasay. Den AP, kaya tala pong garden kaya. Den EMDC, itang kaya tala sumangit, kaya masyadong malinis. Gusto yan eh. So pare, pa naman may linis. Karen po lalaki talaga. Okay mo po kasi kukuha na ako manaliwang taong maglinis para karela. Den po CFM, baka sa inyo man kaya talawal. Maging malinis siya puling sahup-sahup. Wari po, potang malinis yung St. Jude. Nino mong mapupuna. Ita mo, wari po. Bali po, neng kayo malungkot ko naman po, taluwal ka kayong pisamban. Akit mo, imbasura da rin aliwa, lalakwan da kayong dalan. Apansin niyo po ita? It reflects not only that person who was that taking care of, ita pong mismong dinat na. Itang mismong kaya katamo, lultongan ito. We have to take care of our community. Hanapin ating pong expression. Cleanliness as a value is an indicator of our person. Ay wari po ting kasaybian na
Cleanliness, sana, is next to godliness. Apa niya po ita? Cleanliness is next to godliness. Bala mo, potang akakit mo yung malinis. Akakit mo, it is orderly. You realize that is how God created the world in an orderly, beautiful fashion. Iting kaya katang pasalamatan. Potang tintang kapasidad maging malinis kaya katamong pamibiyebye. Nganapin po ni itang kakaluguran ko, itang awan niya putang awsandang clean living. Ita pong malinis ka pamibiyebye. Mo itang kaya kang physical kalinisan, katawan, kaya kang pamilya, kaya kang bale, kaya kang komunidad. Muna man yung kaya katamong pamibiyebye. O nga ko pong kaklase kanitang college, po mayaring pari, may gobraya po kayong gobyerno, bayo yung migabrod. O nga po nga na kapamiru, nga na, balo mo, deo, nga na ko. Kami, hindi ang magobra ko kayong gobyerno. Clean living kami, nga na. Oh, map ka pa ako, clean living ka nga. Uwa nga na. Kayong opisina, may clean living kami, nga na. Tsaka yatiman-timan. Namburi sabihan kayong clean living. We clean before we live, nga na. Maglinis na kano, bahay lam ako. Pero more than that, itang ingaman wan tamo kayong clean living, itang malinis sa pamibiyebye. Pamaglinis. Pero neng kaya itang pamaglinis, atin niya pong medyo kabaligtaran kaya ng ebanghelyo. Bakit po? Deng pariseo, aliwa naman itong karelang isipan kim pamaglinis. Kasi karelang pamaglinis is ritual cleansing. Bali po yung ritual cleansing. Itang elamen was gamat din karelang disipulo. Menos la pong gamat. Pero itang ausandang ritual, ita pong manos lang gamat hanggang siku. Manos lang gamat pati karelang malambat na pamaglinis. It's not only for hygienic purposes, but it is a religious ritual. Pati reta karelang tasa, karelang kakanan, dapat katatalan kareng ibat kayong palengki, dapat pawas mo pa, bayo mutalnan, makarinat kasi kaya katamo yan nga na. Uy, tayo nga manuan ng Esos. Aliway tayo nga manuan kung kalinisan na pamibiyebye nga na. Bali po, at ang ating malines, at inya namang kabaligtaran ito, ingaws tamo pong malinis. Bali po ita? Pagmamalinis. Bali po ita? Itang bala mo, itang buri mo, malinis ka kaya ngarapan da rin aliwa. Itang bala mo, siguro yung buri ko sabihan Kenny, itang ating attitude holier than thou. Pamagmalinis. Po pareho itan ing malinis, ang pong malamalinis. Gusto po ita kapampangan ko. Itang when we become judgmental. Ila, marokla. Ako mayap ko. Ila, elang lungub banwa. Kami, miras kaya banwa. Kayo, ako miligtas. Kami mo deng miligtas. Kanina pong mag-aral kami seminaryo, it is basic in theology. We recognize the Holy Spirit far beyond our church. Pasibayong kaya po na. Kaya katamo po, matured, matuwata na po bilang Santa Iglesia. We realize that the Holy Spirit, like the air that we breathe, is far beyond our own control. Mwa sabing inggino ang gaya kayong bakuran ning kaya kaming pisamban. Gawa ni nga pong gino'ng kaligtasan, lagpus king kaya katamong sariling poder. Anyang kaya katang pamagmalinis, po itang ikaming miligtas, ikayo ali kayo. Ikami malinis kayo, kami ikayo marinat kayo. Uling ikaw dinalan, keng ritual ning kaya kaming pamaglinis. That is not our sense of cleanliness. When we become holier than thou, when we are so self-assured before God, bala mo, ako'y mayap, deng aliwa ali, napu pareho ito. Ustuya po. Ala nang pong problemang maging tang malinis at gawan tayong agyo tamong mibiya tamo king kalinisan. Dapat, ing mas masakit po tang we already judge other people. Po tang gagawan taning standard yung biyeta mo tungkol ka rin aliwa. Wari po, o iting amanuan ng Jesus kene, o iting kayang kakamwa. Uli mong elamen was gamat, dening kayang disipulos kalupan, impamanos dang gamat, king ritual, darem pariseo, burit sabihan malinis na la, at marinat la rin kayang disipulos. Ali po yata ita, wari po. Anak po kaburi kitang komersyal, ako balo ng komersyal ta, komersyal yata ang kape. Itang aba kamaranon, linwal niya po kaya lalam na nisakyan ng metong
nanapuretang mekaniko, kay ba't sa pakya pong grasa kayong katawan na? Kay ba't ati po metong kargador kayong construction, kinanya niya po, ane karuseng, ane kaligabu kaya katawan. Kay ba't ating metong teacher, ane rugu kapagal, lupayang mapawas. Kay ba't ating pong driver, ating niyang bala mo, good morning Kenny, kay ba't asok-asokan niya, manaw siyang kaya. Bala mo kayong lawe mo, marinat la po ne, ela malinis. Pero sabihan na po, malinis ang aming kabuhayan. Ikitya po nga manana, malinis sila po, kingkarelang pamibiyebye. Itay nga manuan ng Yesus. Itay nga manuan ng Yesus. Itang potang ita mo gawan tamo yung agyuta mong maging tang malinis kingarapanan ng Diyos. Because beyond ritual purity, we just want to be good before God. And we don't judge other people. Ating pong expression, nga na po, iba siya po kang Stephen Covey, nga na po, the greatest battles we have to fight in our life are the battles from within. Ing peka mabaya tarapan tamong talagang labanan. Aliwaman talabanan ka rin aliwang tao at kelwal. Ing tunay labanan tamong arapan, ing kaya katang pilubluban. Iting kaya katang mumunang diling mission king harapanan ng Diyos. Anya siguro king apong Ginoo, impe ka marangal, ing netong ayanak. The child is greatest in the kingdom of God. You know why? Because a child would always have purity, kalinisan, king karelang pilubluban. Anya po, siguro karina ako bisang magyari. Impanalangin tamo king misang iti, Ginoo, maging kesa ng malinis a puso. Baluya po'y King David, ingari kanitang panahon na talagang bala mo, he is also regarded as a savior during his time. King David, niya tang anak iya bala mo, may kamatay kang Goliath, di ba? David and Goliath. Kaya ba't may ginyangari? Dapat niya may ginyangari, bali po, mikasalaya naman. Mikasalay king Bethsaida. Kadita ka tinyang aburyanan, meto kay hatalasawya, ing sundalos, pepadala niya po kayong gera, hanggang mete yung asawa na. At gewanit ang buri ng gawan, kaya tang babae, uling ariya. Bali po kani, kaba nanita, piksis siya na, ing kayang kasalanan, kayong arapanan ng metong propeta. E papuuso yung pamagkumpisal kanita. But David before Nathan, really, he went to the prophet and he prayed for his forgiveness. Bali po na ita, nung ati ko pong oras, pagpaganyo po rin Bible yun pagpaganyo ang bagya. Kabati bukulat sila po, lawen niya itang Psalm 51. Psalm 51. Sabihan da po in Psalm 51, it is the prayer of King David after he sinned. Iya po yung panalangin ng iba't king puso ng Haring David kay ba't ng mikasala. Bali po na itang panalangin na, have mercy on me, O God, according to your steadfast love. According to your abundant mercy, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquities and cleanse me from my sins. For I know my transgressions and my sin is always before me. Against you, you alone have I sinned. And what is the evil that in your sight, so that you might be justified in your words and blameless in your judgment? Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, you delight in truth in the inward being, and you teach me wisdom in the secret of my heart. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than a snow. Let me hear your joy and gladness, and let the bones that you have broken rejoice. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquities. At o ini po yung masanteng, create in me, O God, a clean heart, and renew within me my spirit. Create in me a clean heart, O God, and renew my spirit.
gawan mo kong malinis a pilubluban Gino, at sana magbayuya in kanakong kaladwa. Kilagyo ning igpa, aning anak, aning banal na espiritu. Amen. Talakad tamo po.